welile hawu siyabingelela wendlovukazi omkhulu hawu asabuza nje ukuphawula kakho lapha hawu iphumile lapha ipromo yevideo lapha yeGcokamelisha iCD elindelwe ezophuma mhla ka4 June awusaphawuli nje lapha izwe lonke liyababaza ukucula kamnandi kangaka ucula ingoma enamandla kangaka kaMthandeni awusabongi nje lapho uphawula ukuthi ungathini kwakho nje ukuphawula lapha iGcokama lizokhipha ngomhla ka4 June iphumile ipromo yatrend ey'nkundleni zokuxhumana hawu kodwa welile ngikuthembile mngani wami hawu awusabongi nje lapha ingoma ukuthi hayi ulindele ingoma enkulu impela hayi mawusuyibonela ipromo hawu kodwa mamchunu bakithi yafuse ungidakela mina ngihlangana nalo msangano mina ngihlangana yonke imihlobo ngabe yacula ikhipha promote yimi athe ngiyibona uyayazi nalopho mina ngikhuluma ngayo culela mina kanti ucule ngami yami ngihlangana naphi hlele ngidakelwa nini haye siyoshiya kwakho ukuphawula-ke ngicabanga usuwabonile hayi usuyibonile impela hayi gijinyiwe lapha welile hayi likhuphukile iGcokama lapha hayi suwabonile hayi sungashiya ukuphawula ukuthi hayi uzwani angiyiswa mina lento into ezodwa le ngoma nje ithi kazi ubani lotheni nizosalela ngoba sehle sigoduka nje into ezodwa lezi awungiyelo kambe ungiseshe ungipholisa into engingayazi angiyiswa le ngoma mina ngabuka nje le video inyanga lo ophethe ikhwama ngathi ile nyanga le ehli imali yaboshwa hayi suka manje ngoba eqosoka amashokosho nje loboshiya ubani maye buye loboshiya odli imali awungiyeko la ngiyayilalela mina ngipolice grade uPaul Sabani wahle topole mningi usangana